Ljudi pitaju, ili ja govorim i lažem, ili mene treba u zatvor, ili te ljude, ja nikog ne imenujem, pišem mu ime i prezime. Ovdje je dokumenat od 76. odluka koliko para se treba poslati u Austriji da bi ta sukćerka jugoslavenskih banaka postala vlasnica Zagrebačke banke koja barata se... Vraćamo se kasnije tome, sada nešto pitamo gospodina Pernara, dozvolite gospodina Tako da u hrvatskim vladarima iz sjene koji ne idu u kandidaturu za političare odgovara ljudi koji ne pričaju i ne argumentiraju. Tako je jedan od tih je i Živi zid i sve druge stranke. Niti imaju programa, niti znanja, niti poznaju problematiku. Niko od njih nije privrednik, niko nikad nije samostalno dao plaću nekomu i da zna šta to znači. Ja sam radio u vreme kad sam mogao imati samo 3, pa sam kad sam došao na 20 je bilo super, kad sam došao na 100 išao bi dalje. Ali s obzirom da sam upozoravao 90. znao sam za svaki detalj šta se zbiva. Politika nije ad hoc uđi, pa vodi narod, pa ga uvedi u rat, radi dogovorenog rata. Šta ne kažu kako je, na koji način je to dogovoreno? Za sve postoji dokumenat, za sve postoji video snimci u tim situacijama. Ja ne krivim Pernara, on nema godina koliko i ja. Ja ne moram toliko čitati koliko on mora. Ili ja sa 66 godina i on 26 ili ne znam koliko ima, ja imam malo, poznajem samo da prolistam arhivu u svoju glavu, poznajem tu problematiku. Recite mi gospodine Pernar, jeste vi pročitali taj dokument, taj spisak hrvatskih milionera samo u Raiffeisen banci u Austriji? Gospodine dragi, ja ću samo reći jednu misao, to je da gospodin Kačinari je evidentno ovdje došao vrijeđati mene i ja u ovom cirkusu više nemam namjeru sudjelovati i ja vam odlazim iz studija, a on neka i dalje priča. Ma nema šanse, ovo je jedan show program gdje čovjek dođe i napada uopće niti 5 godina ovo što mi radimo uopće nema veze s ničim. Jednostavno daje on sad i dijagnozu i terapiju. Strpite se malo, idemo dalje, izvolite. Ma nema šanse, gospodine, ja vam želim svako dobro, a vi opet pozovite jednog gosta koji će vrijeđati. I ja kažem, eto, sve najbolje vam želim, gospodine Kačinari. Svaka čast, samo govorite i dalje protiv Živog zida i protiv mene osobno. Ja govorim protiv svakog... Evo, pričajte slobodno, evo, pričajte. Svako dobro, želim. Idemo dalje. Meni je jako žao što je ovako ispalo, ali šta mi možemo. Ja prezentiram dokumente i stvari koje jesu. Da. Ja sam pomagao i Živom zidu i ovo. Ja nemam protiv nikoga ništa, samo treba dijagnozu reći što ne živi narod od knjige. Da. Dobro. Ako narod živi od knjige i mi budemo tamo išli, nego treba zakon ispoštivati. Meni je jako žao što čovjek nas je krivo shvatio i on je to tako krivo nas shvatio i evo mi smo program uživo i u trenutku se događaju stvari koje se događaju. Ja ne vidim ni šta ste vi loše njemu rekli i evo vi imate nekakve svoje stavove. Ja imam stavove da se, ako se neko bori... Ja ovo nisam ni zamislio kod sučeljavanja, naprotiv. Pa ja se nisam ni sučeljavao, ja sam samo govorio o tim situacijama koje jesu evidentne da narod trpi.